Saligaka mapulong pingan. Anini atlataya o katelehay no mita. Malatsay kita amita ong tutapang. Nanay mapalamer no kawas ko paru no roma no mita. 姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜，我们一同敬拜上帝，愿主赐福我们的家庭。Malatsay kita amisa osi do suanu kawas itini fangzay atsuhlal. O sasaosian no mita itini i luka sakatulo at sipang sakamutet tangasa sepat ku safaw at tusir. Itini i luka sakatulo at sipang sakamutet tangasa sepat ku safaw at tusir. 我们一同来读一段经文，今天所读的经文在路加福音第3章第10节到第14节。路加福音第3章第10节到第14节。O fleh no pangzaray at sutlal, ano o falohay a sesyo, itini tusa suot, 26 ila ko 6 a fleh. Tusa suot, 26 ila ko 6 a fleh. Ano o tataakay katalangay a sesyo, itini i falohay a katatalakan, semuot tusa 10 ila 7 a fleh. Falohay a katatalakan, semuot tusa 10 ila ko 7 a fleh. Ano ma fleh to numita, pamata handa minengneng sa osian numako. Itini iluka sakaturo at sipang sakamutek tangasa sepat kusapaw at tusir. Suasa itini ipang zaray at suhlal. Licay sa ku pinaulan ji yohanian. Ano hatirai samanan niyam ku lemak ta nga ay saw hanang ra. Patsaop sa ji yohani. Kamu o tusa ay ku riko i, pafrien ku awa ay ku riko atam saw. Kamu o ira ay ku kakaanan i, hanan ku lemak namo ami pafri haning da. Haro mi disata ay atam saw a taira ji yohanian a papi paino to tireng. Suasa jangra ji yohanian. Singsiaw sa manan niyam ku lemak ta nga ay saw han nang ra. Patsaof sa ji yohani. Aka parafas a miala to ni sa osian to a sata han ning ra. Haro sufitay a midicay iji yohanian. Kami i sa maanan niyam kurlemak ta nga ay saw han nang ra. Suasa jingda i jangraan. Aka patangis a miala to paiso no nima-nima. Aka patalaw i jima-jimaan a pasuar. Marteng kako tulipon ako han ku falujo han ni Yohani. Saan ku swa dini fangzay zural. Liawan ako asanukaping ami sa osi. 路加福音第3章第10节到14节这样说。群众问他，那么我们该做什么呢？约翰回答，有2件内衣的，要分1件给没有的；有食物的，也要这样。有些税棍也来接受洗礼。他们问约翰，老师，我们该做什么呢？他告诉他们，不可收取法定以外的税金。有些当兵的也来问他，我们呢，该做些什么呢？他对他们说，不可强索金钱，不可敲诈，要以所得的粮食为主。以上。O patusukan, o tatapangan no sasaosian no mita anini a tlataya, mi palusiang to pipaorip no kawas, 宣扬上主的救恩，这是我们今天要领受的主题。mi palusiang to pipaorip no kawas, 宣扬上主的救恩。Saligaka mapulong. Anini unani sa osian no mita aswan no fangzay zuhlali. Maaraw no mita. Ulicay no alumanay ji Yohani o paino ay. Samanan ko lemak no niyam. Ta mga ay ami patakal. Tunika sasyo no falujo a pasayra itabang. Hanang ra ami licay ji Yohani an. 我们今天所读的经文有提到，当时的群众他们问施洗约翰，
要怎么样做才能够表明他们真正悔改的态度和心意。Ta baca ofsa ji Yohani o paino ai. Kau hari balata ai atau kau solinai ku falujo a masasi hamham. Ta patatulong tini falujo anu kawas ku lemak namo rip namo saan jingda. 施洗约翰就回答说：你们要乐于分享，你们要彼此用爱心、诚心互相接待，用诚实来待人，这样才是和上帝生活的一个生命跟生活态度。Yung rumasa to sa rikaka mapulong mapana kita, marau to ko biharatengan to kahafuzan ni Yesus Kristo, marau to kurishimas yung mikinin kita kahafuzan no tapang ji Yesus Kristo to kurishimas baka ni tini sifana ni Yohani o paino ay miharatan kita samanan ita kurlemak ta ni mga ay ami parato do ni katay ni no tapang ji Yesus Kristo sanun ita kurlemak ta sorin mapalusiang kungangan ningda unini ku haratengan no mita sarikata。另外一方面，我们要从今天的经文施洗约翰的教导一起来思考，当我们纪念圣诞节的时候，我们要做哪一些事情，我们要怎么做才能够宣扬基督的降生，才能够让主的名能够被传扬。我们要从今天的信息来领受这样的一个教导。Sakat saya haratengan numita sarikaka ilaku suani Yohani o paino ai kahari paratla atau kau suarinai ku falujo amasasi hamham saan jingda。首先，施洗约翰告诉我们，我们要乐于分享，我们要用诚实、诚心的态度彼此真诚相待。Itini cecai ku sapau atusir, pahabinang ji Yohani o paino ai, kau hari parata ai ku binangan no mita omitu orai tu kawas。在第11节里面，施洗约翰告诉我们，基督徒应该要有一种乐于分享的态度。Unini atlemak utulong mafana ay to katasangsaan kacangotan no tamsaw kita umito oray ta bakani tini ulah no falujo no mita ami pasaho ami pasang ami pasku to falujo na。乐于分享，他告诉我们的是，我们明白了解别人的缺乏，别人的不足跟需要，甘心乐意帮助他们，供应他们，让他们的心里能够感受到温暖。Sarikaka mapulong anu haratengan numita unika hopus no tapang ji Yesus Kristo i hatira ay kutlemak sarikaka. Upatusukan ni Yesus kunini ama hopus atay ni ihkar. Mi patli to ito manay ku urip atamsaw. Mi paurip to atafaray i daraw atamsaw. Ato mi jepus mi jepus urip no tamlaw amatumes ko mikumi no kawas. Ami paluwas to urip no tamlaw sa karihku. Unini ku patusukan ni Yes atay ni ihka。耶稣基督降生的目的，圣经告诉我们，他光照生活在黑暗中的人，他拯救陷入在罪恶中的人，他让人的生命因为充满上帝的恩典而得到温暖。Purumasado itini i tusa kusapaw tangasa sepat kusapaw atusyet i pahabinang ji Yohani sa ay kanga ay parafas ami ala to paiso to lafong unini i umi patah kalai to sorin no falujo saan ku tilis tini放在这啦。接着在12节到14节里面，施洗约翰又继续说，不可以多拿，不可以多取其他的钱财。对我们来说，这是一种诚实的表现。Mafana kita sarikaka mararir paswar tanan ku放在这啦ami paicer tanan palar tu falujo nomita。Kausorinay ku falujo ami taong tu kawas. Kausorinay ku falujo amasasi ula-ula masasi hamham. Unini iu karakteran nu kawas atlemak saan ku tiril tini 放在这啦。在圣经里面常常这样告诉我们，我们要用一种忠心、诚实的态度来敬拜上帝，同时也告诉我们，我们应该真诚的用爱心彼此接待，真诚的用爱心彼此相爱。
对我们来说，当我们这样做的时候，上帝才会悦纳，才会喜悦我们所做的一切。Urasaka, yung isatapang kita ami harateng bikinin to kahubutan no tapang ci Yes Kristo mi harateng to Christmas i sarikaka mapurong unini aswan pangza jura mi paicer ititanan lah cien ita ku ulah nu kawas itini urip nu mita to rumi amiat。因此，当我们在纪念圣诞节、纪念基督的降生的时候，这一段经文也同时在告诉我们，我们要将上帝的爱确实的实践在我们日常生活当中。Lulu isakatusa o haratengan no mita sarikaka, paicaji Yohani itanan o saka paka arawaw ku tamtamtaw, tobi pa orip no kawas o karulimak no mita。接着，施洗约翰在经文里面要鼓励我们，我们的行为是要让人看到上帝的救恩。Usaka paka arawaw ku tamtamtaw tobi pa orip no kawas o karulimak no mita sarikaka。ira ku sual dini fang在做到。utayar ni Yohani o paino ai omi palalanai tu ni kataini no tapang ci Yes Kristo。圣经告诉我们，施洗约翰他的使命是预备着基督降生来到世上这件事情来开道路。Urasaka o urip no mita omi tu orai tu kawas bisa Kristo ai kafana kita在个我们把oripai tu nukawas atamtau kita atzai。Ilah caku suat ini fang在主他umal zalai ji Yohani o paino ai kita mi paru siang tu bi pa orip nu tapang ci Yes Kristo。圣经告诉我们，我们基督徒的生命不只是被上帝所拯救的一群人而已，我们要像施洗约翰一样，我们的生命是在传扬耶稣基督的救恩。Christmas hananai omi patah kalai do dalam anai ulah atau sini atlan kawas unika taini tingkat Yes Kristo i omi palu siangai omi pawacayai omi lahci ai do sini atla atau ulah kawas。圣诞节，耶稣基督的降生是在彰显上帝的慈爱跟恩典。Sakang ayaw pakalayap ku tamtamtaw ku kalay at tamtaw do sa paorip nila，让世人都能够领受上主的救恩。Nika sarikaka mapulong kita umit orai anu tsai ka ciulah ku kalut lemak no mita iratek umamarat to kita oyani turoan ni Yohani tamtaw tsai ka tatulong amilayap do sa paorip no tapang。但如果我们的生活是缺乏爱心的，我们的行为没有爱心的话，也许就像圣经里面第7节到第9节告诉我们的，我们似乎就不配领受上帝的救恩。Sadikaka mapulong yomi patala kita tu falujo ami hamham tu nikataini no tapang ci Yes Kristo i nanay miliyaw kita ami paicen tu tireng no mita kapitulong tu pinangan ni Yes Kristo ami lemak tu maamahan ta pag-araw ku tamtaw tu nika usolinay masafalo hay no kawas ku urip no mita umit oray baka nito niya lemak mapalo siyang o ipa orip no kawas。各位弟兄姐妹，当我们预备心迎接基督的降生的时候，希望我们再一次鼓励自己，在凡事上要效法耶稣基督，让人能够看到身为基督徒的我们的生命是真实的被上帝所更新改变的。借着这样的一个方式，能够让上帝的救恩被传扬，能够让主的名能够被宣扬。那我比哈拉登努米达的库里西马西，在个人我卡里巴哈kan at lemak kun ini mangaler o mi pa itserai kita tu tireng milahci tu sifana no fang在做啦mi patahkal tu ulah no tapang tu kalau lemak no mita。盼望当我们纪念主降生的圣诞节的时候，我们不只是用喜悦的心情来迎接，我们更是鼓励我们自己要实践基督的爱，在凡事上成为爱的见证。那么把 lemar tu kawas kung tengilai tu suan ningda mi tolong kita， 我们一起来祷告。Wamaniam i kekarayan miliau kami ami kansya tu sini atla numiso
Maujur no miso dengan awawa ci Yes Kristo tanyahkan. Ipaorip tamianan o ciraraway atam raw. Urma sado irahca ko biparimuot no miso itamianan umit oray itisuanan atam raw. Idini kalut lemak no niam i kami palusyang to sa paorip no miso tinihkalay atam raw. O kalut lemak no niam i kabilahci to taramak naya ulah no miso. Tak pakatinaku ko tam raw. Paka rakyat ko tam raw to ni kataramaan no sini atlan no miso ami cefos ami tumes to orip nang da. mi感谢感明我们我们的主，我们谢谢你，你借着基督的降生，使我们能够蒙你的救恩。但主，你也同时告诉我们，身为一个基督徒，身为跟随主的人，我们的生命要同时见证上帝的慈爱，让众人能够因为我们的行为领受上帝的救恩，让众人也因为我们的行为能够认识主你的爱，让你的恩典能够充满在他们的生命里面。我们将这一切献上感谢。Pagani taramaan nay ang utapang Yesus Kristo mitolon. Amen.